Dinulat kami. And finger chain. Katatapos pala ni Tukar, pero before namon ni interview ni Tukar, adi kami naton portion nga bagat damot nag-aabang kay para makilala ni tira mga hira ko na tira babato ni nga Question Impossible. Yes. Possible. Okay. Adi Mr. Timiroy. Niyan, may dinig komento kung eksakton kim baton or dili. Pero, puro man to eksaktot baton. Waray ni sayo. Okay. Ayan, rin magpangyari. Okay. Vic, ikot siyan. Pwede dito muna. Dito ba na? Glenn. Awat mo ko pa ikang Glenn. Kaya kuwang ko niya. Waray Asya. Napurok yun eh. Ba? Asya. Yan pati may matay. Are you ready? I'm ready. Ready? I'm ready. Sige, aman din pakiaan na eh. Kung panahon nila Lapu-Lapu, may 578 na. Timpag kita, mag-brief bahiya or magbaboxers? Why? Pamati ka, mag-brave-brave. Kay? Kay pagkita ko, mas sexy man niya kitaon. Mas sexy pag kitaon naka-brief. Kontrat naka-boxers. Oh, iba't feeling it naka-brief. Ano't feeling taka-brief? Amo nga nito kunti ko kay Pamat! No, sige. di kay talagsala ko mag-brief. Amo ta kinukuha na mga bagat So, ikaw, boxers ka, brief? lampin. Pain diaper. Nga daya na lampin lagi hat. Di, Diaper. hyperdipli naman to. Web. Brief. Brief. Mas maupait brief kay bagat feeling ko bagat diri ko diya na Di rin mahulog. maupait kakapot ba boxers bagat usahay kay nahukal na ti kaiya. Bay humilisit. Ano man kuno Tagalog it brief? Brief. Pante. Di ba? Tagalog. Ano ba? Maikli. Maikli. Diri sa lungbayag. Ano? Di ba kung lingkuran? Sa lungpuit. Salong puweto. Pwede giyap. Okay na. Next. Ano, nakachitikan mo rin wala. Yes! Ano ti mas gusto ko? Chain or finger? Why? Mano? May chain na ako. Siyempre chain kay Arakuan. I-action niya ito. Chain. I-action nga tanan. Action man. Okay. Sige, okay. Sakto ko din kay gitarista. Kay waray letter E. Akanta na buwan ni Juan Carlos. Bain nguyit. May daman din nakalawasin letter R. Iya, letter E liwat. Sakto ito. Ama pa ito nga ba? Masya, hindi ka namamati kan Juan Carlos. Di ka ni, hinot tiyo. Hindi ka pakmarang pa ni kayo, no? Iba ko ni Ray. Iba ko ni Mr. One Come One Shot. Good man, ano? Okay.
Kung gusto mo kakaon, ginihinay-hinay mo ba or ginlalaksi mo? Mopait ginihinay-hinay pagkaon para napipil. Pagkaon nga. Kaon. Ginana naman, no? Makaradlok. Okay. Naduda na ako. Kapande nino. Maram na ninirat mga kuwan. Mo pinakamukoy nga pakyana. Finger, mo good. Hand ka finger, hand chain. Anong feeling? Hand ka finger, hand chain. Anong feeling? Kaya Ka-finger and chain. Study yung tanic. Garatog daw. Actually, marasat feeling. okay. Ano karasa? Ma Pero katuig ko nga daradara yan. Marasa-rasan. Ayos. Okay, Gyap. Sige. Balik na kita din ng